Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ucofa ibhathini, usubscribe, ushare le video, ucommente futhi khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Namhlanje-ke kungoLwesihlanu besino Green Friday we-MK Party lapha eWard 86 ngakamuthwa egarage. Wena ongafikanga cha uphuthelwe impela, kodwa-ke ungathuki ngoba sizoke sithi ukukuvezela kancane nje ukuthi bekwenzakalani. Wena nje okwakho kuhlala nje kwikhaya TV2 uzibonele. Nawa-ke amavidiyo alandelayo. Siyoma nomkhonto wesizwe siyipasiphoda noma ngabe kuthiwa nginama-division umhlaba wethu noma ngathiwa umhlaba wethu umhlaba wethu that majority siyawuthatha thatha mshuluzi thatha injalo nje no matter what into engena e-passport ngula sivale zonke izintuba soqeda amaxoki
soqeda zonke izinto ezimbi ipassport phungula kodwa nayo into eplan yazi uma ungakhuluma into eshiwo umsholosi unekhabhali yakho la ku-passport phungula khona azikho into ungazongena usho mina ufika lokho